Teo vuribona, meo meho togus wagum pa tonun bana. Meori pahiki tatabaan. Me Jisu patadori bono disciple vo teve me paswe. Enana koma obe kurus rinom amatawan vai. Tetabe, eri pa patitui ve guru mekana bono kukan obon. Miori ahik tatabaan. Amatariori mene biri hanana, benawa vos riori biori obe. Tetabe, amhe papana patawus wana mau. Meo disciple teve paswe kibari. Ewe he haveto pastagin gono berete kuarara, menewaan wa mahun ribono togus wagum vai. Era he tia teitio humopin. Me Jisu pahivi ribari. Atobi hipene aberete, tote menomiam. Abuak to toka aberete. Me Jisu paswe kiribono wagum, euri rehio teo kasoana. Mebe pagono bona buaku totoka aberete, me pa vamata ki benehunavan. Rerau, me pa kakaku bona berete, me pa hehe ribono disciple tebe, euri re hehe vatutuena, ribona matavan. Meuri pa paku vote bona. Euri me na te vai meruhorori bona masiru tayana a masiki okukoa. Me Jisu pa vamata bana ki benehunavan, me pa swe ki ribono disciple tebe, euri re hehe vatutuena ribona matavan. Meuri pa kavara anva mahun. Murine meo disciple pa vete unun bona matabaan vai to an kahiori. Meo buaku totoka ohoi o beira pa hapus. O wagum to anroho teo bonbona na antenana bona 4,000 aba. Euri he anva kavara, me Jisu pa vavo sribari te amavan teori.